Hello everyone! So mga unta diring dapita no. Muka unta og barbecue panalagsa guys. So kay wala man mi paniud to, so nanihapon mi diri sa barbecuehan no. Among sudan is barbecue karning baboy with kuan, tiil sa manok og tinais sa manok. So nagpasugbasad kog isda guys nga mudlong, so gagmay ra gyud siya nga pagkaisda. So nagpalit ko og half kilo din akong gipasugba kay libre ra man ila ang kuan guys, sugba di naman kanila pabayaron pag mag-order ka og barbecue sa ila. So nagdala sad mi og rice para daghan-daghan ang atong makaon no pag magdala ta og rice kaysa mag-order ta og rice nga gamay ra kayo na ila ang isa ka serve. So, pwede sad ka magdala og soft drinks. Kay medyo mahal-mahal po nila ang soft drinks. So, nagdala po mi og soft drinks, guys. Maulaw biya po doon tatano. Pero, kuan pabaga na lang ta sa atong naong, guys. Kay, para makasib-sib ra po tano. Then, yan, gipanggutom gyud taon ang mga kuan kay walay paniud to. Kay, wala na isud na hurot. So, yan.